Меня зовут Вито Скалетто. Я родился на Сицилии в 25-м году. Этот малыш я. Стою с родителями и сестрой Франческой у нашего старого дома. Я мало что помню о тех временах. Разве что жизнь была тяжелой. А потом отец решил, что нам пора уезжать. Покинуть Сицилию, пересечь океан и начать новую жизнь в Америке. Я немного повалялся в госпитале, а потом получил месяц отпуска и поехал домой. Вита, я тут! Эй, с возвращением, старик! Как ты узнал? У меня свои источники. Ну что, поехали? Ничего, тачка. По штату положено. Знаю, тебе свербит увидеть своих, но сначала по пиву. Конечно. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен мен Амангелді Алла Сұлтан, Сула газет арнасына қош келдіңіздер. Достар, біз бүгін Мафия 2 ойын ойнайтын боламыз. Арнаға жазып лайк басып кетеміз. Достар, бұл жаңа ойын болғандықтан мен жаңадан бастайын деп жатырмын. Әрине достар, арнаға лайк басамыз, арнаға жазыламыз. Сонда біз бастаймыз. Suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know ya. I'm sad, I know ya. Senin öldür gözlerin yerkeleptir gülgenin canıma kuvvet verin suyumdegen sözlerin. Dostlar, mene Mafia 2 grafika деген ұрып тұр. Мен дауысын бәрін өшіріп тастадым. Себебі мен дауысым шықпай қалуы әбден мүмкін. Сол үшін мен минималны өшіріп тастадым звугын бәрін. Достар, енді керек кезде қосатын боламыз енді. Уайымдамаңдар деп қояды дейді. Пікірге жазып кетеміз, өз пікірлерін жазып кетеміз. Маған осы ұнады, осы ойын ұнамады деп. Енді достар, графика деген ұрып тұр. Қала бәрі әдемі. Жақсы лай пойыз арады достар, жақсы бәрі. Білмеймін, маған өз-өзіме қатты ұнап тұр. Мынау қаланың аты Лас Вентурас қой деймін. Міне біз Джомен дауысын рейд настройкіне өзгертіп қояйық. Дауысы бәрі қатты шығып тұр, право сетті басамыз. Достар, мына жерде дауысын шығарамыз. $2 бердік таксиге. Және настройкаға кіреміз. Аудио және де эффект деген бір дауыс. Осы көрінеді, дауыс көте қатты, сол үшін жаман болып тұр мына жер. Музыка қосамыз, радио қосамыз. Мені достар, Let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And
brought me some corn for papa. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we Dostlar, finally kiss bana goodnight, muzikani kim biladi? Like basamız. Привет, какие новости? Как дела, солдат? Я дома, так что все отлично. Пусти его! Да, мы сейчас вернемся. Ну чего ты, кружка пива? Надеюсь, это наше. Конечно. Витон, это ты. Здравствуйте, мистер Монара. Здравствуйте. Простите, баян. Смотри, куда прешь. Dostlar, oslaşa biz Yesip'e jettik. Mene biz işindeyimiz. Mamamızın uyine varamız. Dostlar, karşı olsa kalada biz mamamızın uyimizge varamız. Привет, мама. Я вернулся. Вита, Вита, сынок, ты вернулся. Я думала, никогда тебя не увижу. Мы с Франческой тебя так ждали. Сестричка, как дела? Ждали. Иди сюда. Садись, садись. Ты же, наверное, голодный. Франческа тебе ужин приготовила. Зуппа ди полла. Тебе полезно. Ого, вкусно пахнет. Ах, папа твой не дожил до этого дня. Он бы так тобой гордился, Вита. Да, да. Вита, как так можно? Прости, мам, прости. Беничи, сеньоре, команчара, кирадонта. Самочевенно, проведение куры почили калинанно. Тебе нужно отдохнуть. Твоя комната ничуть не изменилась. Dostlar, mene oslayşa biz uyimizge keldik. Karışı bol adamın anasını aytayın. Karışı bol dostlar. Дос жаңағы біз қарсы алған досымен бірге екеуі ойнап жүргенде бір ұрлыққа түседі. Сосын мананы түрмеге алып кетіп анау адам осы қалада қалып қояды. Сосын бұл көп жыл жатады түрмесінде. Сосын келгенде дәл осы өмір басталады. Бұның әкесі қайтыс болыпты, мұның мамасы анау қарындасы екен. Және достар, кіргенде жаңа аянышты сюжет басталған болатын. Dostlar, mene grafika bäri жақсы болып тұр, үйдің бәри. Есі ашылады екен. Мұнан мен екен. Бұл әжетхана екен. Жарайды. Есік бәрі күшті болып тұр. Мұнан мені радиома жарайды. Бөлмеге кірдік. Ұйықтау үшін өз төсегіңізге барып, кнопкасын басыңыз деп тұр. Dostlar, кеттік ал. Dostlar, осылайша біз ояндық. Енді жерге киіміңізді киіңіз деп тұр. Мына жерге надеть дегенді киімді бассамыз кидік. Достар, қалай екен? Базаржық ұрып тұр ма? Достар, білмеймін неше минут видео түсеткенімді. Есікті ашамыз.
Достар, осылайша бір сюжет басталып кетті. Мамасы мен баласы сөйлесіп жатыр. Бұл жерде мен білемін, сол үшін қазір айта салайын достар. Достар, короче, мамасы жаңа екеуі сөйлескенде, жаңағы мен қарсы алған досымның аты ол Джо. Сол Джоға мамам, яғни осы мамасы барма деп тұр. Ал мен барым келеді, өйткені ол мені кеше шақырған болатын. Сосын жаңағы мамасы айтты, сен папаммен бір жұмыскер жұмыс істеді. Сол егер келген соң баланы жұмысқа бер деп айтқан болатын деп айтты. Достар, онда біз шығатын боламыз. Открыть дверь, закрыть дверь толып тұр. Міне достар, подъезд ғой мынау. Есігін жауып қойды, жарайды. Есікті ашу. Кеттік, ал жүгірейік. Достар, қарындасымызға біреу тиісіп жатыр. Да, ну-ка, айырып тастаймыз мынаны. Не уатри, да, ну, аузын жап, мә саған, да, ну. Давай, төбелесеміз. Да, спать, қорғану мынау правил. О. Тыныш. Қорғанамыз. Тыныш, ойбай, тимейді ғой. Нә, спать, нә. Қорғанамыз, қорғанып қаламыз. Урсай жиги, мә. Давайте, смәш. Спать. Ойбай, жаман достар, жаман ұрды. Да, мен әскерден келгем қатақ, мә, спать, мә. Тұрмайды ғой достар, нә, ойбай. Полчи мерзавец дейді, нә. Ұйықта, жаңа тиіс, не үшін тиіс мен қарындасыма, мә, достар, звугын кішке шығарайық. Empire Bay. Даш, бәрі тепті ғой. Эй, мать твою! Знаешь что? Вали отсюда нахрен! Вы пожалеете! Вы оба пожалеете! Что происходит, черт возьми? Прости нас, Вита. Мы не хотели тебя волновать. Чем волновать? Ну же, Франни, расскажи мне, в чем дело? Папа незадолго до смерти взял деньги в долг. Много. У ростовщика. Он надумал найти работу получше и отдать. Мы узнали после того, как ты ушел на войну. И сколько? $2000. Сколько? Черт. А хуже всего, мы должны отдать им все до конца недели, или долг снова вырастет. Такие деньги мне в порту не заработать. Кто этот тип? Я не знаю, мама не говорит. Все в порядке, Вита. Мы справимся как-нибудь. Не бойся. Я разберусь. Обещаю. Спасибо, Вита. Береги себя. Как-то надо нарыть 2 штуки и быстро. Джо наверняка поможет. Достар, міне осылайша. Жаңа біз қарындасымызға тиіскен бандитқа орнына қойып тастадық деп айта аламын. Короче, достар, жаңа мен әскерде болғанда, мен папам қарызға, мен осы настройки, аудио дейміз да, эффектін бәрін өшіп тастаймыз. Голостаны қалдырамыз, радионы өшіп тастаймыз. Достар, короче, мына жаңа қарындасым бір адамға қарыз, мен, короче, әкем, қайтыс болған әкем бір адамға қарыз болыпты. Осы мен әскерге кеткенде, әкем қайтыс болып, сол ақшаны төлей алмай қалыпты. Сосын оны әпкелерім, қарындасым төлеп жатыр екен. Сосын сол ақшаны орнына қоям деп мен сөз бердім. Енді қызылға барамыз, машиналар бәрі. Ойбай, Индияда ғой. Индияда машинасы өтіп кетесің ғой, сол сияқты жүрмін ғой. Жүгірген қалай жүгіреді дейді, эффектпен жүгіреді ғой. Былай. Жайт дейіспек қояқ, құрсын. Чего надо, чувак? Уже готово. Не керек деймін бірден дейді. Қызылға барамыз, қызыл үйге барамыз ғой деймін. Правильмен секіреді екен, түсіндік. 72-ші дом, сияқты менің ойымша. Кірдік міне. Жаңа достар, короче, біз Джо деген достың үйіне баратымыз.
Olmagan kişi aytkan, kömekçisiyim osla жұмыс тауып берем деп айтқан. Көрейік ал. Ойын үйі, он 3-ші этажда ма? Осыны көрсетіп тұр. Простите, мэм, вы не знаете, где живет Джо Барбара? Направо от лестницы. Не айттық. Я не вовремя? Нет, совсем нет. Заходи и поговорим. Вот же свинья. Я подцепил этих телок по пути домой из бара. Я тебя ждал. Так, девочки, закругляемся, у меня дела. Заходите завтра, продолжим с того же места. Топ-топ. Джой, ну ты что? Может, мы все вместе повеселимся? Веселье закончилось, крошка. Я сказал потом. Мы с Виту очень давно не виделись. Сколько всего надо обсудить. Похож, ты молодцом, Джой. Неплохо. Я тебе скажу, эта испаночка что-то с чем-то. Ну как дела дома? Хорошо. Мама, правда, была не рада, когда я упомянул тебя. Ты ее знаешь. Хочет, чтобы я нашел честную работу. Будешь искать? Не знаю, но точно не буду повторять ошибки моего папаши. Мне нужно заплатить его долги, встать на ноги и найти себе жилье. Нужны хорошие деньги, а столько горбом не получишь. Да живи у меня сколько надо. Найдем мы тебе работу, где ты будешь зарабатывать и не убиваться. Звучит как музыка. Сейчас я живу на 20 баксов в неделю от дяди Сэма. Я знаю многих, которые отлично платят, так сказать, за риск. Чтобы я для старого друга ничего не нашел. Работяги, они же неудачники, точно. И не говори. Ладно, шаг первый. Познакомим тебя с Джузеппе и заодно заберем твои бумаги. Пошли. Dostlar, mene biz Джо За 3 года короче, ты мен заработал осы на всю эту роскошь? Скорее за 3 месяца. Только-только все обставил. 3 месяца? Твою мать. Связи нужны, вот и все. А у тебя они уже есть. Меня-то ты знаешь. Kardeş dostlar, Джо менің өз үйіне қонуға рұқсат берді. Енді сол үйіне жататын боламын. Енді Джомен бірге осы жақтан шығамыз ба? Ойбай, қайтып қалдық, жарайды. Онда не болып тұрады? Мына жақтан кіреміз, мына жақтан өтеміз. Ойбай. Мына жақтан шығамыз. Бірдеңе Так ты подумал дейді. о том, чем заняться? Ты сказал, что представишь меня этому Джузеппе. Dostlar, mene biz Джомен бірге bir жерге баратын боламыз. Дауысын бәрі қатты шығарайық. Әйтпесе менің даусым қатты шықпай қалуы мүмкін. Жаңағы ойын қатты дауысы шықпай қалуы мүмкін. Эй, слушай, а можно... Что? Сесть за руль? На дорогах гололед, ты водить не умеешь. Джо, я за баранкой сидел почти все время. Это же не танк, это одна из лучших машин, какие можно купить за деньги. При чем тут танк? Я джип водил. Что такое джип? Это... Неважно, за руль пустишь или как? Ладно, вот ключи, только осторожней. Значит так, в такую Достар, машина квадратуру вниз. надо газку поддать побольше. Это самая правая педаль будет. Я знаю, Джо, знаю. Ойбай, айыр жүр. Хорошо, теперь направо. Потом езжай пока прямо. Эй, полегче, помедленнее, а? А то на ровном месте замерзнешь. водитель хочет скрыться. Понял. Эй, Вита, знаешь, что сегодня за день? День как день, откуда мне, блин, знать? День, когда ты станешь автовладельцем. С радостью, только не на что. Кто сказал, что надо платить? Преследую гонщика. Ты не так уж плохо